قرتين شافتم نبيجا من هرا كتي دلدارتم نبيجا من هرا بيجا من دمرا مرن من خوشترا أزبت نابم ياري نبيجا من هرا بيجا من دمرا مرن من خوشترا أزبت نابم ياري دلم جتنا و دستم جتنا خطا نبیجا من هرا اوج من قیامتا دلم جتنا و دستم جتنا خطا نبیجا من هرا اوج بوی من قیامتا نبیجا من هرا بیجا من بمرا مرن من خوشترا از بیتن آبم یاری نبیجا من هرا بیجا من بمرا مرن من خوشترا از بیتن آبم یاری ماشاءالله روزان و خیر و برکت و خوشی بگهینه رهوه راستی دادمندی و جامری هر برا لگروه بینر تماشاگر و مزکارین گوهر و پای پاک لوه داری خوشبختانه ام دیسا لگل هفدونه ساعت مده و لگل میوان خویین قیمت دار ام دیسا لستودیویا می لداویا هفته ام به هفدوره نزدیک 2 ساعت ام به هفدوره بن طبعا ایروشش گلانه به بهار رته گلدار گلان شاخت ده گلن می لبل خدریاس خدر الهستما کم دوشن کته پیروز کرن وک شاهیه کیف و شاهیا ججنا خدر لذت پیروز کرن وی شکلش ام دوشن بگیجه رحمه ایشالله وان کلی کان شاخ بده دلمته هایدی بینیرم به ام دوشن لودرین مالا داویا حتی که گلوم ایرو سر چباخن میوان خویین قیمت دار خواسم شوره بدم نازین پیشیم نویسکاره که گلو چه دنوقتینه دلمروا چاخا کدن ویسه برز نجلا آرپا گلا چارتب خیراتی خودش درازی گلس پاس yani gele minnettarım sebebi programı. باشه میگه خانم نجلا خان مگوتیا گل شاخ ددن دوان روشانده ما خاطر جزوستانی خوست مگو اندی خاطرته و به شکلی دست به بهاری جدریه بهاری الحمدلله ما خو آفت نفسه هندری بهاری ایجا پاشناویته جدوی گل اچر تام جی اوه والا گل و بو لودره لستودیوی وای باشه ته هر بی نفسه برایمن براجان ریاس بیچر بله لودره طبیعی امی بحثا گلا چیچک استران آنده نفسه کلامی مدستانی مدهر تموسا اوین هستا اوین پر سردسته و امی پرانی بحثا اوین بکن چه بکن تب خیرات بی خودش ترازی به نوا خیره دا بگله کیف خوش بیم از حتما برنامه ویدا سترانه ما گله کن یه اوینیش هنه یه دلاج هنه هر طولی کلام جی دیده هنه
هرتم يا شو هرتش بس سبب يعني ما بسوي كيبكن هالبستا شعيرة جيكو نجلا خانجي أو دنفيسة بخوة قالوا تشبيه سبب قالوا أو نفيسان دي وسوك نفيسار بينو سوق لما دوك هستين خواه دماكو بيش قولان دي دش خدا دلي خدا وباجي تشاو نفيسية ما بحث بكن وجاري كدن باشي علي أكبر أرجون علي هجام hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. ام باسا طبي هنر موزیکی دما کو ام وصل لگل لستودیو ما ام به هفدوره هین خوشتر دبه خوشترین دبه ایت باشه هدی ام تکم کراهیا مسئله اخو باشه م باسا پاشناف کر اجا بریا وسا سرپهات یا سرانجام جیانات نجلا خان نه طبی بست کر چاخه کومل جیروکات مزد کر وسام گوی خدا وساد بجه نجلا خان بجه ولی 3 سال من بچوک لیخستنه دناسنامه kimlik edeteyit. Evet. Problem ama mesela me ya kurda tevaye. Valla mi go misal ki mazın لیخستنه از قبول ناکم. جا ولا تبي شانس بيوا قوي حياتي ده از قنا بيستي يعني وسا بچوكتر كجاجنا ما بامن وسا وقتی هم هاتنا 7 سالی سالکی جی برای کمی سالکی می چوکتره سوا اوج بگیجمه ام تب هر نمیتبه و چاقی نفوسا ما دخستنا yani bu çağı demek ki yanlışlıkında az 3 sal birayımı master nüvisine birayımı çuktire birayımı master nüvisine başı peşi yani mekhurak dıxta dert mi dıgoçma avhaya naha idi sal dıçın empir dibin نهاجي از دبیجم بابی می خودی کریه و ساکریه از 3 سال بچوک نویسیمه تخلتيك وش از شانسليمه اري ولا سنه ايري والله تبي شانسي مقول الحسابي من ناي شما ام مسما زن سايته از دبيجم فيغا بينيرن كل ما سير دكنجي قالك في مساله روبرومانه مقول مساله يعني يك دبيجن يا تشليه في شكلي وك تشاخا دبيجن هاتيه دني او ديروك تاريخ اوه يك adın جيكو يا مازن لتخن يا بچوك لتخن يعني عالي ملتي ما وسنه بري وسنه نها باشه ملت يعني روجي دنويسه باشه جبو جنا هين باشتره خوشتره ولا نظام جبو زلامه چوا قياس تدوي تشش بو في مساله اتم tam عمرته يا يمن tam عمري من بالي دوا روجات مهاته روجا من مهامن براستي قالك از بشكل ده مباوي من محكمة قرارية من مازن كريا شيخ وي تيجي بتشوك ليخستو بالي ايش بشكل ايري شو لا نفس ازلام امزان ام يا مزان بوله بلا اجنا جراول مبيستو باشه بقى من go سرنجاما سربيات يا وساجيانات يا ام بيجم تيكليا ببينوس وقلمه جبوني بسر نویسکاریم چاوا دست بکر تگم مکتب و چاخه و دمیم بری خوب بدن وداره چون که جوان چاخان دست بکه هیچ نه سالیاته ام بری خوب بدن وداره تام ودمه توش تگوسا هاتیه سرت دا او پشتی ویه که تدست بنویسه کریه که ام işte گودار بکن kurmancıya mı başını ne? Çerçerine istekler وقتی از 9 سالی بوم yani mektabede yani sınıf 2. sınıf bir kazaya ki derbas kir. Arabi mi xist epey yani kazaya ki mezun bu. Ben nizinga 6-7 sala az yani navcı da mab. 6-7 سال Evet. çabu ve platin Platin şey bu ne hiç devam dike yani epey yani az bir gerimam yani hayatı da gerimam. Hır zahmete tam jî wan demên serdemên ên zarokatiyê em dibêjin. Yani zarokatiyê de ne serahê me zêdetir zînde were bi canê. Me dixwaze hin bi lîstikan, bi tevgeran, bi bazdanan û her wekî din dixwaze zêdetir di jiyanê de. İşte ev jî zartiye de hani tiştekî wisa bê serî meriv hem hep yani ez hatime mesela 5 salî meriv xwe kêm hesab dike. Yani çünkü çend salî te hema tu hevalê xwe gerimayî yani işte tu negihiştî wana. Ew mesela dileyîzin hayat devam dike tu ber pencerê
wana serdiki. Tabii zore, tişteki zore. Piştevi باوکی دل شکستی حیف مخابن دلم به هب شکستیه هیجی شکستیه هیجی yani uxta dibêjin Erebkî ew uxta dilê me de hêj heye wî çaxî gele digiriyam yani xestexaneyê ez wanî me xestexana Erzurumê de epey em mam dûrî memleket dûrî diya xwe rehmetî xwişka me û çaxî nîşanlî bû bal me bû mi gotewî tu piya diçî çima ez piya naçim herkes diçe digere ez çima nagerim yani tabii ez zar mum fem nedikir min digo bira doktor çê bikin ez hemen rabim merv te nagije ez rabim bileyzim nabe yani çima ez rabim bileyzim gele ez digiriyam xuşka me jî yani nexandî bû dîsa jî gele baş bû yani rojekî çû kantînê me ra defterekî kirî qelem kirî ku nejda ez ê nîşanliya xwe ra mektûb çi bû name bû name binivîsî ez ê name binivîsim ama ez nizanim tu seba min nanivîsî min jî got baş ez çi binivîsim bal min rûnişt işte got filanê binivîse bêvanê binivîse min divîst helbukî hevalê wî hebû yani yaşetê wî eqranê wî hebû ama ew maqsadlî tiştekî wisa çêkir ki yani xwest zor bidete ji bo ku tu jê hizbekî yani bi vê mebestê bi vê armancê xwe nêzîkî te kiriye yani ji bo dergisiyê xwe re nameyekî bişîn evet başê yani ez pê wê nivîskarê yani şabûm mi got îşekî me heye yani çav çaxa te ewil da destê xwe û te bi awekî çawa te nivîsî ew xwişka te ez bawer ev ji te ra digo ew me ra digo işte bêje tu çanî başî mi gele bîra te kiriye Kıbrısê ez keribû işte wira çiçeka vekiriye dara vekiriye işte pirs dikir min jî dinivîsî paşê me ra digo nejda tu zanî şîîr binivîsî nîşanliyê me ra dergistî me ra şîîrê binivîse Hey, çaxa dîsa nehsalî xwedayê te nehsalî bûm min jî digo ez nizanim tu bêje işte evî me ra digot min jî jê ra dinivîsî işte piştî wî cevaba wî dihat mesela hevalê wî hebû hevalê xwişka me hebû dida destê min digo min ra bixwîne min ra bixwîne yani min jê ra dixwand paşê xwişka me işte berê telefonek heftê carekî telefonê de xeber didar ê bi ankesör ankesörlî telefon digot te birayê min xwişkê min hevalê min öğretmenê min hemûya re telefon vekiriye gotiye Necdayê re mektûb binivîsin wextê postacî mektûb dihanî ez pir şad dibûm yani min digo dünya dane min min mektûb istî wextê min neba hindî ber mektûba ez îdî ne digiriyam ne zora min diçû carna işte min dibirine yatağa min dibirine ber ciyê min dibirine ber pencerê ez wira de min ber pencerê hem dora xwe dinihêrim hem jî min mektûbê dixwand mektûbê xwe namê xwe dixwand hem cewab dinivîsî îdî defter qalem yani kaxiz têra min nedikir kê dihat xwişka me gotibû min ra qelem dihanîn min ra defterê resima dihanîn قلمی رنگلی دهانی یعنی رنگارنگ وسا ایدی محس کر وی چاقی دم شیر دنویسی پشتوی işte دسال پشتوی از چوما میتابی باشه اما هر وان درانشی چاوات دیسا دست به مکتبه کر لبلی وان دمان یعنی وی جورو جفای تا چاوا کشاندیه درد داریا خو وسا وی خمگینیا خو جبو کو تو بینی زمین چاوا مالبات ته آیلات ته سا پال پشتیا تکریه جبو کو دستکی بگینته خوشکاته جی از پر مراخت کم خوشکاته پر تشتکی به قیمت کریه یاراست یعنی وکا وک درون ناسا
وان پسیکولوژان وسا دیت وسا وک ریبر و ری نشان دادن و به شکلی بنویسه خیز بکه عادتا به شکلی تفکریه افتشه که پر بقیمته می بحث بکنه بله مکتوبه نامه اول وسا نویسات یا اول سر وسا اوینه پاری که چه بیه و پر خوش بیه باشه قاس کی برمش قیاس روان رج پرس کربو یا ماموسه خوش علی اکبر وان رجی مگو پرانی عجبا و اوین هبه چه هبه که گلو استرانا می یاد رزیده چیه مسئله سر چیه ایوجی درد داریا وهي چه گلو کرم بکن استرانا درزیده رزيد كلام وی خوش نوا خوش آواز دنگه و ساخ به هر ساخ به وی باشه زانه بو ریزه دادی سال سر اوینه باشه برای هر تم لدلی ما بپیچه نوسا وی که اوینه به هستا خوش او نواق دا دشیورن عجب ریزه ده کی جانه باشه برای جان کی جان اون سر چه فکری جبا چه باشه خلاص اوزدا باشه Serdar anlaşamadık o yüzden soruyorum hangi soru okudun diye ben. Ay hocam bazen öyle oluyor değil mi? Ama en nihayetinde sonrasında ortak noktada buluşuluyor ve burası ne güzel sizlerin sesleriyle, eserlerinizle tadına doyulmaz bir program oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Başa emj binire xaraji bebejin tabii vegan nefrin me meşhurin wizanen emj nefra pişki hazdik nevsa neclahan. İcaba bedvejin gula berbange bral vekeve berbangas behe ve day ejwara usan navejim tabii. Ve qaski bere got ya be gul ra tekildar van roşan de gulanede em dvejin gula
گله نا فیشک یعنی او نا گله بربانگا سبه برا بسر دلوده به باره دیسا روش باش سبا و بخیر به بینیره مه انشالله اون ایدش یار بونه ورن تبلیل گل صحبتا مبین امن ویدره لسر سر به هاتیا اوسا نوک نویسکار چوا کت حیاتا مجیانا مه لگل پرتوکو کتبین خواه برز نجلا آرپا گلاوچار لگل مه دیسا ام دیسا صحبتا خود دومینن باشه یعنی مدما بره خداوند روزا تاویسا بارکی دشکس در باسو هجی تاثیراوی باندوراوی لسر دلیتیه و که ماسی آزارک بونه تام دتام خداوساد لگور دلی خود نجیه جبر ویک او که ماسی هر بترایه لبل دیسا دماکو تابی و وسات البنداوی پوستگر نامه بر دماکو البنداوی بوی وسا نامیان عجبا هات نهات کاز ویاجی پر مراخت کم جرا اول کیش ترا سوک و نامه تدشاندیا دنیویسان کیش ترا وک برسفدا و هیجانات کل جانت İşte dergisti Xuşkamı peşi mektup da hem Xuşkamı ranıbisi bu hem de yek kağızdaki çok da ranıbisi bu her carı yani her carı mektup name dışat yek şey ayrı mıra dışat işte zaten heci nehacı Xuşkamı şu rahmeti زاویه هیچ زخم حزدیکه. خوشکته چو رحمت خودی یعنی و به بهشتا فرش شاد بکه. پرتوکاته یا اوی یا حیات خوشکامنه. یا تموز جاوی. ده کاز بدم دستی خواه. یعنی او خوشکته و یعنی و وساویریه نشانی تدا گو خوشکامن یعنی خو خمگینه که به آوایی که تتکاری درده خواه بنویسی یعنی ویریه نشانی تدا از گلک وگاد دلیم سا برام بو خوشکاته چو رحمت بده 39 سالی بو 5 زاروی هبو پشتی از باش بوم ساله که 2 سال هیوام ما yani دعوت خود نکر گبران نجلا باش به پشتی دعوت خود چکر yani از گره برکتم yani Benç piçki hebu. Başına hoş get. پر زحمته پر زوره yani pişti nefeşini yani mehatir mehide qiyas. Evet mehatir mehe haft meha kişand. Uçağı eji idi mezun bum se piçki mehebu. Mugot acaba tişteki çabikim. Pişti tabi çu rahme xude pişti hatta aklime mugo mefikir kir mugo evi nexaşi herkes yani özellikle halkime vi nexaşi her mali de heye estişteki usabin visim brawan rabbi bes sabır mesabavi hemji mugo bra yadigar bimine zarivira biçkivira من نبیان دیگش کر حیاتاوی چه yani وی نخاشی دا چه کشاندیه من ویسی وقت قهرمان نه esas ne alkışkatı yani indine نوی مدگ گوهراندیه اری نوی دیگش کریه حیاتاویه yani چوته ده هی راسته مهی کم نویسیه yani yani kahramanı ku vegat verdan visan diye ev esas kahramanı janate buye evet evet ama bu fikir mesela peşi de hep yazı denivisi dışında dergiye kurmancı çıktı kovar dışında şiir medinivisi ama hiç kitaba ki romana ki metne bu yani birtikye ki metne bu hatta ve demet helbesta şaira denivisi Vega necakhan tabii az handre malej primeraktım wan demand handre male de yani hareket tevgerek çava bu hestek çava serdest bu ve deme kuşkata ali tekiriye bav de acaba çava ve revşat mezet kirin ev tesir çava lwan jikir per zahmete yani peygamberime şu da beze her şerri de tişteki şer var seri var ve şerri de hayır heye او tişteki hayır hum bizambın belki ev sebebi şerbe yani beşi yani az gele berketim mi gu eva çıma ha teserim mi çıma evana çıma ha teserim mi ki piyemi de birin yani vani de birin babimi ne hiç gu az çi gerek ve çi lazım ve az bikim tabi ev zu yani xudi
از کرمانجی زیده نکارم نه ifade خود یعنی و صبر آب دلته صبر ده حز اما قوته. مچه گوت که خودی از حس کرمه yani gotiye بجز ki عبدك وصابون كو خود eva hediye yemra ev tişteki başa xudi dayem eva imtihane ev gotiye ki xudi ez te viyali da kim tu xu ريا خويا اساس ببينه اساسي riya xud te bibine اري çünkü bazen yani ez gele bahre denerim gele dara denerim çivika denerim سروش davet denerim çiya denerim fikir denemi fikir denemi ecid bejim Hazreti İbrahim peygamber ki zindidi çiya zindidi çivika fikir dahat navi yani usa fikir zarti dahat anamı az radbum nemeja sveda mı çivik serdikirin bahçe mehabu bahçe mezin متشيا دنهيري طاوي دنهيري شاف مد ستيركا سيردكير مدقو كي اوا تشا تشبيه يعني وصاب فكر دهاتنا مدنبيسي işte روجاكي برايم مازن فوات اربا خديجي رازيبه او روجاكي هات كونجلا يعني زاف مرا پرتيك دهانين او جي برايم دنجي زنبون از اوده نکارم دکیم نکارم هر مجیکی بابی مرا رادیو کری بو رادیو دا işte پیس هبون مگود داره وانا سالا چند 80'li yıllar işte برایم هات کو نجلا تهندی کتابا دخونی بنویسه yani از تر دفتر بینیم چه فکرته ده دمینه وانا بنویسه وسا yani لذت تركير لذت دکر باشه می بگم ندکر او داویتین ها دی داتی و قونا خیجی اری نه خوشه بگم ندکر می داویت yani صبح uşağı پر هبون می داویت صبح برای می دهات گوت دچما آبید دچما آبید برای بما می چکره دوست کره yani naha merv herkes ne kare binibise. Raslı. Hem evi Hudayi Teala ve evki bedete ve meziyeti ve kabiliyeti bedete yani rahaki ussa derin evet yani rahaki de yakşi merv gereki tişteki mesela bejin beşya kitabı tisala لغات عربی لغات عثمانیجا لغات ترکی اثر خویتیم مگو beşe kitabı از گره kelime dağarcığı çideşin kurmancı yani gere o zede belki estişteki bin bisim de sala sebavi خویتیم یکشی من روزک پرتکک دخاند yani de rojamı پرتککی düsüd perm kitap tıkan o sa gelişmiş bu o sa bu باشه جبوكو مرب بنفسه زاد دبي مرب بخوينه جبوكو بيفين خوالي زاد تربكه والدولة تربكه باشه طبي لقاي سالين حشتيان جهات بو وسردمج پر سردمك زور بو هم او نخوشناته هم او قصة سرد وكيدن او سردما جران سالين حشتيان دباكم باستكين او تف بهفره لبلي انجامك وسا دركتيه اما بس بكش خو برتوكين ما ريز بونه سرزاروكا جهيه وكيدن وكنامه مكتوبان جتنفيسان ديه يعني تي جهان ديه هي وتي برتوكي كده وسا جبوكو زيادتر بخوينن وان نامه مكتوبه ده ريس كريه باش شكو امدي سا موزيكي بخازن لبلد تگو هلبس شعير برياو يوسا جدنگته شكو بشرات پر خوشه گشه اجاج دنگته ادخوازم سا شعيركي هلبس كيفي هبه از پر كيف خوش هلدم اي برتوكاته كيجان ام مازيه sevda tamam şu tarafta مازيه ادري خو شرط ينگيا پرن بنظر كربكه قشكا ها برا استرانك بيجم باشي از حتى آماده هيان خوب
Tamam. بله Win amade bin. Fışka mehta xo amade bin. Türkçe. Disa disa le 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 kısmet disa le 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 disa disa le 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 kısmet disa le 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 birinden le 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 mere pisale le le mere pisale yar kısmet le burada var le 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 beş nazram le 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 dilim ketele yar kısmet le 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 burada var le 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 beş nazram le 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 dilim ketele Te orada gale le le gola kuri le 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 te orada gale le le gola kuri le 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 orada kufriyan le 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 şeşbe şeşele le le navete hoşele eşşebe kemle Düşümün duri le 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 mere fistra le 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 tüder gistile esce bekem le 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 düşümün duri le 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 mere fistra le 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 tüder gistile Maşallah. Vay qiyas xode kesi laqay pisane ke. Srane da duje nefsa qencu baş. Xode be her tim buan re rub ke nefsa. Vallahi. İra hozan ayas saçtara degot nefsa. Dvençe naven sahneye. Em dvejin qiyas biçale hozan ayas degotin. Vey. İca qiyas tişxoş patnosa agriye. Slavin tecvid he kata qajmara neko. من پاتنوسی گنده کی پاتنوسی رودنیم چاپتیم. این خوشتره ویگا چخا گند خوشنا دایه دلم ویگا گندایر یعنی شی وسا چاو بجم جین وسا چیمنزار و بریلکان و گلک جی خوش یعنی اینها بار جاتیه zaten تا خوش بیه. این خوشتره دو نفسا. Ereda. Mebdira gunda kiriye. Vay, dişi gunde metinene Edremit. Ejwani. Vani halkı Edremit'i. Edremit tam bir cihet dili betlane haylo ne iş hoş birine vam dera hendi ve ka embejin günde vam hem adeta bir cihet hem hişinayı heye yani cennet. Ay tebeli avan dera vakat ki fışkam naziz. İca tabi vega tabi naxwaz dileme perxengim ve lebeli evci rastiyameye vega wan dema kom division ve derece hayf mukabin arthijek depremek zelzelek pırpır mazin ku heji ve baaxinek mazin em musawan rojan bibirtinin dedemen davi dejişxo یا هریم مازن کول هریم آمهات جین پر هجی صادلی مجبر وی که پر گرانه و موک عادت داشینه دنه جا تویاج نویساندیه یعنی الوانه شاخد دپرم چه بود تلوه داره سیدی بخونم یان باشه هجی حواله موزیکا عیار نکره نفسا که منو باکی در هنره
خوشکامنا حنیفه تجانی آتامان ابج اکیبا ما بقیمتن حوالی ما رجیه حوالی ما کامeraman یا امتو یکن به دل ما یک اجبر و یک چپکک باشم که باکی در هنرم ادبه تمام چپک صحیح خوشتر چه بود همون چپکان لیدن و در از هین تشتین خوشتر بجم جواره ولی هر بس و شیر پر مراتن خوشکان اجلا مجر رجاب کن برا جواره بخوینه نسا اوی سوا دفترمش şimdi geç vakti کاز بدم ته قفرح السزنكه امشي جار بجاران راب النفس يا الله كرم كيفش كمان ماسم هزنه تجاني ام فيك حوالي ما بشكيش مره موزيكي كيش بوك وزيادتر بالتاثير ببه يعني بش دنجته او موزيكي كام جهبه كينج اماده وحاضر بو ام ديسا باربك پرتکامı yasisiya sala kijan salı depremavane bu 2011 tabii peşavizi vane da deprem çebuye zarti yek işte 30 sal beriyavi zarti da çebu bu evcite biram Muradiye deprem Muradiye o çağı van zede yani çene bu yani meri çene bu ama Muradiye'de زف مروی ما یعنی ناسکریه ما چو رحمه خودی گل زیان چه بو deprema sonu tabi راست bir hadisede yani em vurabun de deprem çe bu pe dehroş pe kete orte de deprem çe bu her depremci az vurabum tabi gele mağdur bun gele naskiriye me çu rahme xudi gele bina çu mesela merve en devletli babimi uçağı sağ bu rahme xudi lebe xastaxane da bu gele yani mali mülki hebu çabu her tiştevi çu mesela خانیجی یاساق کرنگو کس نچه خانین خست خانیجی در خستن مهانی او جی عربی هی تمیز کر دریوی جیتنه بو مساجک دا برویا یا جی بابی می مورا چکر بابی می کتا ورا yani insan bal خود پره bal خود زیده uçağı mı gut ki demek ki dünya yamtebe karnake. Yani merve muhtaç her tiştiydi be. Yani uçağı avtına bu mesela. Yaki mera av hani meda nekhaşi xu. Khani me mesela müstakil bu bahçeli ne bahçe de bu zeyde ev ne bu. Ama disajın belediye meragut neçne khani xu em çadır adama. Vakti berf bariya. Pertika xu da gotiye. Mugut ev qara berfa ilk em hep şad bun. Vakti berf dahat em şad bun ama uçağı em gele berf ketin. Egu çma berf bariya. Sebe ezradı bun. چادر دم را دزن به کلک خودم بوز داوید به کلک خودم بوز داوید وان زف ساره زالی yani جنشکه و yani hayata mecyaname به şekil yani بتنگزاریه روبروما yani ekol ve der rast jin ekol heremame ya heri davide jin teji bir şekli usa nivsandiye yani uçağı keçi yani hatiye servi herkes mesela az depremi de bizim aha hatiye serime de bizi aha hatiye serime erivi avayı çebiye işte mخبر da uçağı herkesi رخبر da یک مرو خود تداوی دکه از گله بر خود کتم müziba herkes şu nave kitabı şimdi göç vakti herkes şehir terkir yek çu Mersin'i, yek çu Adana, yek çu İstanbul'u, Ankara'yı millet bela bu. Hem gele berhuketin, eci çuma zaremi İstanbul'u dıkandın, eci çuma İstanbul'u
Mesela fuarada az pirtika xu dilme desti wanliya edibêjim eva çîroka we ye miseba we nivîsiye kes nakire dibêje ki em wan roja Naxwazim. bira neybîre me em naxwazin ama ez ê dibêjim ki min tiştê baş nivîsiye em bela bûn me hicret kir em çûne şehrê dinê ew şehrê de merivê baş rastê me hat qencî me re kirin me ew nivîsiye tiştê xaş min nivîsiye tiştê me pîstine ne ez dibêjim xilas dibe îdî teze dîsa editör hilda dest yani dest pê kir üniversitede profesörekî me tez konusu da talebê xwe Wali zangiyan zan koya. kaynak Wekte ez kaynak. bakani wek Eri. berhem. Eri. Ji bo xwendekar. Mez Bînera. naha em teze her ne baskıya siya her ser baskı xêrê. seza hazar hev ektibin şey dibe Baş e. inşallah yani devamı ve Yani wek tomarkiran wan rojan jî yani divê hebe. Yani li ber çavan be çavjîn divê meriv çawa bawekî çawa wan rojan jî bi vî şeklî piştî ku te wan bûyeran û her wekî din te tevî wisa wek tomarkirê de pirtûkê te bi vî şeklî jî li zangehan jî heta tê wisa pêşniyar kirin tê tavsiye kirin. Baş e wan muzîka me hazir e ne sehvalin haydi sibeha me bira bi dengê te bi beşeratê bi dengê te hîn geştir bive helbestekî şiîrekî ji dengê te. inşallah. Eva şiire müzartî nivîsiye. Min begele begem ne dikir? Mi gote yayıncı xwe em danayne nav kitabê müzartî nivîsiye ev şiire. Got na eva te 10 salî de 11 salî de nivîsiye em ê hildin. Min jî got baş e. Kerem. Paşê mi çêkir dûs kir hine tişî mi Ser rast kir, erî. çend Vê sal paşê. pêçê da ser. Ez ê Tirkî bixunim, nikarim kurmancı bixum çünkü. Tamam çawaş taraf. Evet. Bulutlar da ağlıyor. Bulutlar ağlıyor. Yağmur yağıyor. Ben ağlıyorum. Pencere kenarına geçip delice yağan yağmuru seyrediyorum. 30 yıl öncesine gidiyorum. Annem feryat ediyor. Çabuk diyor. Bez getirin, pencere pervazına basın. Yağmur suları içeri girmesin. Ablam bir kova alıyor, koşuyor. Dışarıya bırakıyor. Yağmur suları dolsun diyor. Saçlarımıza iyi gelir. Hem de uzatıyor. Bunu duyan kardeşim dışarıya koşuyor. Kovaya ne gerek? Yıkansın saçlarım. Islansam da bir şey olmaz. Yağmur yağıyor. Ben ağlıyorum. Yalan yok, bulutlar da ağlıyor. Kilitli kapılar ardında bir can var. Canıyla uğraşıyor. Kapının diğer yüzünde ben varım. O can kurtulsun diye dua ediyorum. Zira dermansız dert diyorlar. Bana ne dermansızlığından? Ben o can kurtulsun istiyorum. Yağmur yağıyor. Ben ağlıyorum. Yalan yok. Bulutlar da ağlıyor. Kabristanda kabir başındayım. Yağmur yağıyor. Islanmadın mı diyorum. Üşümedin mi toprağın altında? Ses yok. Cevap yok. Ben ağlıyorum. Dua ediyorum. Çaresiz terk ediyorum. Yağmur yağıyor. Ben ağlıyorum. Yalan yok. Bulutlar da ağlıyor. Toprak seviniyor. Çiçek seviniyor. Ağaçlar çiçekleniyor. Yaşlı adam haykırıyor. Rahmet yağıyor. Bu da Rahman'ın rahmeti biliyorum. Ama ben ağlıyorum. Bulutlar ağladığı için. 17 Nisan 2006'da düzenlediğim, Van'da düzenlediğim şiir.
سال 2006 يعني عور نعيش وسا جرانت وسا بياواي وك نرخانديه يا بشكلي في درجة وسا دليم جرام عين وكوان عوران لبري عور شغا جراند به باران بركته بخوره دينه نسا دباري ها ابوي اواي شوا كدلته وسا جرام بو برجي آوان گوتنان وان تشتان وسا گیشتن هست و وان برهم سر مرزه خوشکا خود دهاتم از دگیریا گنج بوم تابی وچاقی من ویا گوتنا يعني بس خوشکا خود کنی از گل دگیریا هم شلی باریا هم دلimi دگیریا شعبimi دگیریا işte az hatım millet işte baran dibare şili dibare ويالي دربه ويالي دربه أمريكا كي بير اختيار هاتا بيشيام قول رحمت دباره وشاغي الزبري مجال لين هري مقو يا ربي برا رحمت ورد لي مجي كي هينك بداكو او قبئش هينك صبر حضرت يعقوب بدمن سرمدا شلي ببارينا او صبر ورد لي من وچاقی ملی نهری دلیم بابو از حتما مال ابشیره نویسی هم پیشی دا مزارتی نویسی بو باشه من چیکر دوسکر هانی وی حالی باشه یا چقدر باست کی جیسا چاویته تجد به ببینه به پر زحمته يعني خوشکا مروش خو رحم مروه جان مروه پارچه کی مروه و اوقاس بوی شکلی آلیکاری گاندیته جبو کت دیسا بهیوی وی اوقاس و مجادله دایه بوی شکلی از زانم کو کنگه چو کوچ کر و خاطر خواست او که ماسک پر مزن دایته جوی چنده ور بکی بر وکی مربره دو تجربه راسته به تجربه دگو ویگا بحثام باران کر ویگا جنش که بچوم چون که پرتوکاته یا داویج دیسا مگویاز نامه انت برف کریه وک به شوازک چام بجن دیت کافکاجی نویسکاره کجی دنیای وسا بناو بانگه فرانس کافکاجی اوجی وسا بوی تارزی بوی استایل وسا نویسانده بو نامه خو مکتوبه خو گهاند بو هف اوجی تام وسا باست که وی شکلی مکتوبه خو یاودد و ev roje ku sa barane ku sa dibare u bir şekilde despet ke namen ku je Milana yere dişine. Evet Milana yere dişine. Ev berdilave. Dertistiya ku Milana yere dişine. Dildara. Gele ev 10 sal beriye bir hemicere mesela az Pertükeki binibisem salaki peşevi de az dixabitim. Yani az şebekide ne içebe? Mesela tibiye haldi desti xu ست پنجی پروی هست وقتی تشابکی دا بخونی اما از مثلا الکل یردزی هست ورا 5 سال من نویسی 5 سال میشو اما مثلا از دشمن فواره او که اوی متقیب دکن تنه بالمه دویجه ابلا دستته ساقه مشابکی دخواد و چاقی از بر خودی کبم از دویجم یا 5 سال امکته وانا شبکی دخاندیه گو از رانه زما حتی سبی ممرخ کریه مگوتیه که چا سونوی چا نوی چا خلازوه از حتی دور دایه جارگی بهنکی بخ از حتی سبی رو نشتم من بخاندیه مخلاص کریه اجده بجم الله الله اما 5 سالی خو مدوانا شبکی دخاند خلاص کر باشه گلو وساد الشبكي دخوسنا بخوينن بقدين گلو سرچاتين وساندن اوقاس بمراق خوينار جبوه كي چموسا خوندنه امي ويا پرس بكلنه بلن برو خو بدن ديسا جمزي كم استفاده بكن ديسا ايكو مثلا سيدتر گشتر شيار ببن باران زاني بوكا باران زاني ما خير خازي تبزم بيه
چار شامن ور اسمرامن ور چار شامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن ور اسمرامن ور چار شامن ور اسمرامن ور چار شامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن اسمرام خان نرگیزا سرچیانه ناو اسمرام خانه نرگیزا سرچیانه گاوا اسمر نبینم رشت بجیانامن گاوا اسمر نبینم رشت بجیانامن ور اسمرامن ور چار شامن ور اسمرامن ور چار شامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن گاوا وست نبینم رشت بجیانامن وای بخت خوش صحت خوش رنگ اسمرن و استراندی سا تف سروت نویسانده نوسا خوزان آیاز چیه آقا اسمر همه سر اسمر آونده نویسم چه حکمته نوسا خوشک عزیز والله هر تیم سا استرانه ده باشه پر خوش بون گله که خوش بون جار بجارم برا جوان سر آگریه پاتنوس جمرا تشتا بیجه ها ولا بریا مملکت آگریه واندران آخین مم آخ خوشکامن خلقی کوی اش دیار بکریم ماشاءالله شبارقینه مثل جوانه راست شامتimiz ونش جوانه ادیسا دوباره بکم جبینرم خره خوشکامن عزیز جوانه برایم جی آگریه پاتنوسیه Ali hocam neredendi? Hem cihadı pırsın memlekete. Ve dayı. Bence ben vasıfta şura mecul be hocam biz sizi meşgul etmeyelim hocam. Ben kendi halimde takıyorum. Ay gelek canı. Gelek la canı. Evci be tembura xo bisaza xora mecule. Tabii herkes be hüner و sanatı xo ve nefsa mecule. Zedetir ve hemu konsantrasyona xo de باشه ویگا مباسا پرتوکا داوی کر یا el ser çeye mesele because dayık eki divinim evet ev dayık yani basa çit gecmare çiroka dayık de çeye hemu pırtikimi rasta yani mesela tabii kurgu heye kurgu çene be ne be ama ev kitabımı büsbütün rasta ev pırtikamı gel büsbütün rasta çünkü vakti az sal 5-6 sal Ankara'da rudenim hem peşevi az vane bum derneka mehabu derneka jina az her sikim basavanci bikim basajına jene kurmanc ve tevlik komeliyan ciddi dilvan deran 8 Şubat'ı kurmancı çiftleşti Şubat'ı rayını sanım. Şubat'ı ya postmodern basavid ki postmodern darbe. Derneka jina uçağı az lideri ve başkanı bu.
نها جی دوام دکی اما نها پاسیوه یعنی زیده از حتما برا زیده بنا بری نخبتن راسه جغانی وید وک دچی نفسا تبل کنفرانسان جد بی مکتب دبستان گازیتت کن تجوه درجی مثلا بانگ لگنجات کی نسل زارکان اینی وقت چاخه نسایا خود وسا بهیوی بونیا بنویسه وک ilham تد دیوان چت کی لوان داره زبورید نشان پشتوی کتابی وانه دا ملی eğitim گازی میکر درنک جی هبو zaten وقتی درنک هبه جی تشتها باش چیده بین ستقه هبه گوتنمون نجله خانم ام حز دکن زاره را ببی پیشتر چیروکا تا گله باشه تا همو چند وچاقی 4-5 هبو اول ای سال 2 سالم بده کتاب دپرتیک daha دخست daha چه بود ام حز دکن تو وره سبا خیزیکا سبا زارا ببی örnek ببی رول مدل وره کنفرانسا میجگو از وقتی ورم از حزناکم تشتکی بوش خبردم مثلا از وقتی هاتم بجنمه بجا بحثا اخلاقی بکه بحثا تشتی باش بکه باش yani از حزدکم هاتنامه تشتکی باش را سبب به bu samet çekir az peşiyaviş dacı parti rajı bu jenavali ra am tav düşüne evki cezaevi mecina ziyaret kir am vurmuştun çirokavan merada gotin vakti mesela jenavali balta ve deri her deri tara vedbe dernek hebe deri ve vedbe az düşünme nizingi malamıcı bu zaten zare eğitim devlet kurumu hebura az düşün nas tikirin kitap wan radde ver pirtik wan radde ver çirok wan radde ver düşün muana ra çirok dixat cana metiş çedikirin malda debir wana ra hafta işte cumartesi pazar me hevali xurad hilde de debire pikniki ci bahçe işte çiroka xum radde gotin çi hatiye seriwan çima mesela uradane piştevi ew jinê mala xwe terk dikin Tirkî dibêjin sığınma evî em diçûne wira jin çîrokê xwe me re digotin heyeta xwe me re digotin xîzê mesela 15 salî me em dernekê diçûn me ew xîzik de hanîn wan ra me proje çê dikirin program çê dikirin şevekî dernekê de dima wan ra jî mesela em dibêjin پنجی هفته ها 10 لبا از رو دنشتم اودی دم خبر دیده چیروکا خو مرا دو گوتن محمو او کتابا دسته تا ülker yıldızı de bejin چیروکی وان حیات وان حکایه وان مبرکر yani یک مرو sanki یک جن او چیروک hatiye servi موسا قرگی کر نویسی گله hatta بگم کرنه Geldik baş. Yani ev baskıya çare bu barge. İşte düşümem liseye ev kitap da bir hediye dikirin, milli eğitim hediye dikirin. Muçağı wan ra bu me rol model dahatin dugotin em ça binvisin. Hem derneki hem milli eğitimi me çen atölye çekir. Yazarlık atölyesi. Murada wan ra digot hûn ça binivîsin, hûn ça çêkin, kê hez dikirdi heta dernekê me re xeberdar röportaj dikirin. Gele qîzê İmam Hatibê hatine bal me. Başa yani bawekî rêk û pêk jî li atölye van mekanên wek yani pêşdar bû wan re. Yani destek dibûm hem maddi hem manevi hem bilgi birikim
وان رام ريفكر يعني الحمد لله باشه شخا مثلا te revekiriya baweki çawajiyana wan guherê me besa wan ji bekî bikin çîrokekî were bîrate te got me wan çîroka gihand hev çîrokên wan jina nefsa te got me gihanda me anî berhev wala hevalê me jî filman gihandine hev wek filmên vizyonê bi vî şeklî ji bo ku bînêrên me jê îstîfade bikin gelo dawiya hefteya xwe tê em hez dikin ji xwe dawiya heftê jî layinê hunerî edebiyatê ye sînemayê ye programa me bi vî rengî ye belkî hûn jî bixwazin herin acaba kujan filmê seyr bikin haydi vayê em ê wek bi alîkariya hevalê xwe nîşanî we bidin. We don't talk about the circle, it's a secret. What's a secret? Exactly. Vê hefteyê di filmên vizyonê de me 4 filman neqand. Filma me ya ewil Belaya Şîrîn, Ango Tatlı Bela. Di filma Belaya Şîrîn de qala evîna Travis û Abî tê kirin. Travis û Abî du jiyanên cuda dijîn. Abî pêşa roja xwe ya xerab li pey xwe dihêle û li zanîngehê dixwîne. Ew rastî Travis tê. Travis kesekî gelekî problem e û ihtiyaca Abî tam bi kesekî wisa heye. Piştî demeke Kurd hevaltiya wan xurt dibe û ber bi evînê ve diçe. That one's my favorite. It's too late to close it now. Why are you here? I'm just trying to take you to dinner. I'll pick you up at 8. Filma me ya duyemîn saeta evînê 19:03. Ango aşkın saati. Piştê demeke dirêj Beşiktaş dibe şampiyon. Ev yek herkesî gelekî xweş dike. Oktay alîgirekî Beşiktaşê ye. Di dema şampiyoniyê da krîza dil li bapîrê wî dixe û dimre. Piştê vê Oktay gelekî xemgîn dibe. Oktay rojekê dirê de klîdankekê dibîne û jiyana wî diguhere. Oktay dema ku klîdankê dibe teslîmê xwediyê wê bike, evîndara xwe ya berê Aslî dibîne. Aslî xwendekara zanîngehê ye. Li ser taxa Beşiktaşê tezekê dinivîse. Her ku diçe evîna Oktay û Aslîyê zêdetir dibe. Gelo wê her du bizewicin anna. Babaları İbrahim Bey'de bir define haritası varmış. Ceset parçalarının hepsini poşetleyip at düşen oyunun oraya çıkıyor. Filma siseyan serê bêxem. Ango kaygısız baş. Murat dema wî ji kar derdixin ji bo jiyaneke nû berê xwe dide welatê xwe. Ew li Stenbolê de jî piştê ku ji kar tê derxistin biryara vegara welatê xwe Kapadokyayê dide. Murat dixwaze li welatê xwe karekî nû ava bike. Riya wî li wir rastî pismamên wî bedrî û fehmî dibe. Her du pismamên wî suçdarin û dixwazin xwe ji vê suçê xilas bikin. Ne içersiniz? Ne vereyim? Şaşırt beni. Lan şurası benim geldiğim yer. Hokus pokus abrakadabra. Filma me ya dawîn Ella Bella Bingo. Hevaltiya Ella Bella û Henry di talûkeyê de ye. Ev her du dost bi şev û roj bihevrane. Dostaniya wan gelekî xurt e. Dostlukları muhteşem. Bize katılır mısınız? Büyük bir zevkle. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ta ki bir gün her şey değişene kadar. Merhaba. Johnny'ye mirovekî qure ye. Bar dike taxa wan her du dostan. Ji ber vê jî hevaltiya wan dikeve talûkê. Ella Bella ji hevaltiya Johnny û Harry gelekî aciz dibe. Tirsa ji destana hevalê wî lê digire. Ella Bella dixwaze Henry tercihekî bike. Lê Henry dû dilê dimîne. Vê hefteyê ji filmên vizyonê ew qas. Dem baş. Biz tartışmamıştık. Henry'i bulup özür dilemeliyiz. Hazır mısınız? 21 Nisan'da Henry operasyonu başlıyor. maceraya katıl. Bakın hız.
بندمجه موزی اره یا طبیبان برهمان جی اوقاش بو مقدر بلندن گرام بهانه پر جبو مهمن وی شکلی به سایه سترانین و نفسا بمزیکی با خوش آوازین و وی شکلی هم ببیرجتینین طبعا بحثا برهمان پرتو کند که داویا هفته که لگلمه دیسا خوشکمنا عزیز هیه خوشکمنا نجله هیه دمان بحث کن طبعا گلک پرتوکان ریس کر به پرتوکان رویتیات به جنان رجی گیشتیه جبو کت زده تر وکش جیانا خواه وک کرت جیانا خواه تبیجی آجی وک سودور بگیرین وک الهام بستینن یعنی دیگل ام ببیجن وان زحمتیان تنگزاریان شه دیسا مرف چواد کاره به شکلی وک باوکی سرکفته دریافته بمشه به شکلی جی الاتولیان جیان مکتبان دبستانان وک باوک هم کنفرانس هم جی وک باخوتن دری نشانی وانده evji gelek باشه برینه همه بحث کرد یا میگوت یعنی جناره باوکی باش تمام ام دیسا بری خو بدن پرتوکانی جا دیسام چون مکتوب تگل حسکر من پر حسکر çünkü mektup پر خوشه yani vega serdema dijital dema kom division dijana modern de nujen de پر دور کتن جوان تشتا yani name mektup vega bejin era canan heyvan tشتا mane bahsa mektup ant ki na ez dibejim heji gelek insan belki dilevan heji buvan nivisan hey pey name dilime pey name nasıl ez tشتaki خاش ترا bejim kerim ki وقتی از حتمت 12-15 سالی ایدی تکرلکلی صندلی و قلت دینه چو الحمدلله دیام نده هیچ از دکم نداری ماله وقتی مزن هبو دترسیه دگو تو بکوی جارکت نپیه تبشکی دلی نه راحت ببنه کسی محله کستنه مالا مدوره چفتلیک کستنه نه جینارتنه نه حوالتنه نه باشه işte cinara akrabi dur gotiye var ne var necdayı mecgu emçi bikin hani diye cikite sakat bezi timal da bizi ama tigenci zari huna tedkele megu emçi bikin em hevra name bişinin هفته جاره کی دیام izin دادم دگو هره هون چی دکن دچنه پستخانه دچم بگیرن اما تنی نچه هون 5-6 هفت بره تر هرر مدچو عایشه هبو سوریه هبو هاتیجه هبو ما هفرا نامه دون ام بال هبن ما هفرا نامه دنویس واه لکلکه هبدون نامه دنویسی جمسر دا ما دچو پول دکری آدرس ظرف دکری ما اون نامه دخسته نب ظرفه پولا خوب به پرد دا و چاقی پر قیمتی پری رید دا تنه پستخانه یک تنه هبو وانی دا ام دچو ما بال هب ما به هفرا مکتوب دنویسی باشه ام هفته کی 10 روزه و چاقی هزونه دهات ام هفته کی 10 روزه هر رو دنشت مدگو برا پستاجی مرا مکتوبی ما بینه نامی ما بینه yani tişteki usa biramı da heye ma tişteki usa ji çe dikir hevali xura başı em bal hevru dünüştün من مکتوبی نامه‌ای هلده داد خوران اویز یا من هلده داد گو ها دعوت مراشان نویسیه تشتکیش اصلاحی حیاتم ده هیا yani demu devran çıka derbas bu be nefsa sal behürriye lebeledi saji ev tarzame şevazame ne güheriye em ne haji telefon destemede emlik hevdun em di saji jevdura mesajam peyaman düşünün ev mesele küçük yeme şey bu tabi hayatımı yani hayatımı zor derbaz bu. Hem cinsimi yani havalimi epey evci yani hayatım zor bu çünkü mağduru 28 Şubat'ı yani 28 Şubat'ına gelet iştahat eserime mezarı tani mezinkir
5-6 ساله tabii وقتی هاتنا yaş 12-13 سالی uçağı mügele mücadele kir çağ jide geçti bu idi teze internet hat bilgisayar hatın ev zartiyeme gençtiyeme ev zaf farkı bu ortada mügele kitap tıkant yani müdügü az zari xura çabıma örnek az vana çamezim kim vani da mesela 90'lı yıllar gele zora yani pişti hatna 2000'i bu çağıdatı vanzara ça yani bir örnek vanra yani cana mesela mi Kore'yi dilimi dişkiland Kore'yi mezin veya Kore'yi çük mi çedi got hersti bu tabii o 12-13 sali hatta 20 sali o zamana zorun tabii onu gibi binin inşallah Erudunustum hatta sve mektup denvisi onra name denvisi 5 per 10 per bina kitaveki bina pertikeki mi denvisi mi de şev datani berseri var bura buxunin çünkü zamanaki başka tane bu yani çünkü bura her zaman za küçük dibecin ki diyeme babı men ne zane ez zanım او زمانه مجی در باز کر مدگو دیام بابی متشتکی نزانه ام زانن ام دنیای دگیشکن ام مروا دگیشکن مجی مکتوب دنویسی نامه دنویسی داتانی برسری وان وانا شب را دبون دخاندن و یا سبی دخاندن مدگو کاری مدهات بال مدگو دایی که دتشتکی چه خشمرا نویسیه خیزا مدهات دگو دایی که تشیره که چه خشمرا نویسیه وسا مزون بون اونا جي الحمد لله هر سيكشي هم زف خاندني حزدكن قلم آنجي باشه يعني او جي تشتي باش تنويسن مالا دا كتبخان هر سيكشي زوجنا بچكيوان هيا او جي كتباني هون هنا يعني كتاب كتا مالا آنجي الحمد لله هم başka merve dini rajı dibine örnek elhamdülillah. Meciden ka diye ko istifade gittin. Evet. Yani elhamdülillah işte ev name hayatıma da gelet işte ki başa müzi başa go isal yani biz 5 sali derbaz bu belki 6 sali az ne biz karım. Ev Portugal destete mugat işte ki çabikim 10 sala mi kitabı Frans Kafka'yı xand. Mugat proje ki çekim Kafka, Dostoyevski, Tolstoy. Vakti Tolstoy Hacı Murat nivisiye ya, da ev kitaba xandiye. Da gen ne xandı bes tavsiye dikim. Hacı Murat? Hacı Murat nivisiye. Uçağı besa deve dikeni dike. Deve dikeni kurmancı nizamçiye. Naviciye nizanım ilace. Reyda derbaz dibe Tolstoy dibece ki evet tişteke که چه خوشه رنگی وی سوره از ویا هلدم ببم مال جنا خوره هدیه کم دستی خود دده تم انرژی خود تمامی دده قوت خود تمامی دده نکاره دکره برا uğraşmıştı ve uğraştırmıştı ve o devedi kendi eküyücü heye چه دبیجن کرمانجی استریوی هست دکه دستی خوند به uğraşmıştı ve pera gele ekut be çabadı ki çiçek pırti dibe ama kokoyu da dernak be. Paşi desti xuha temiz dike te dibece ya evci xuda xaşe xazim desti xu nedide meriv ev mücadele insan gere bezemi şevi deve dikeni be. Deva dikeni Tolstoy ve örnek te kitaba Hacı Murat denvise. Yani diğer vereseri dev koka xu bernade. Jera dve fikir. İşte neviskari eve yani. Neviskari eve yani te mesela eci bari dinlerim, teci bari dinleri. Eci dara dinlerim, teci dara dinleri. Vakti az biz isal de mehsey mehpeşe veya çüme Filistini. Çüme Kudüs'e. Ura işte kafileme de yek hebu dara gele baş vekiri bu.
لنهری گو چقدر چککی خاشه falan بیوان داره چه خاش فکریه گو ابلت چادر میسی تشتا امو گو از وی چکی بنهرم از دکارم سه پر اری بنویسم yazı بنویسم ya hoca abla çay yani evet bejim evet çiçek sonra ama vekiliye 2 kelime de se kelime de de çay se para bنویسم میگو evet işte از edebiyat çiye edebiyat و یا چه دیگه مزن دیگه وقتی کافکای جمی کتابی خواند کافکا میلنای را دگوت işte می ایرو آهاکر از ایرو مچو از بر پنجره سکیلیم من نخاشیدنی ها سیر کر فلان کاس hatta ziyaretimi میگو از تشتکی ها sıradan نانویسم از mesela رونم بیجم ki اوی میلنای را نویسیه اوی باوی خورا نویسیه اوی خوشکا خورا نویسیه از کیرا بنویسم کیرا نویسی میگو نه گله دوستی مهیه زاری مهیه برای مهیه خوشکا مهیه از نافدا یکی بکشینم yani az bejim az işte Fatma'yı ra denvisim veya işte az Ali ra denvisim ve bixeydin diliyane bimine mejigo anisi az hayali havala ki bivinim xura jera bejim sevgili dost mejera mektup nivisi mesela 20 sal beriye bejim mektup nivisiye ama min nav dananiye min negotiye sevgili dost benav bu işte nav dani sevgili dost mesela par Ankara Şili bariya gele insan mağdur bun çar merif şu rahme xudi ev gele dilimi pir şevti sevavar مرونش دوست خورا مکتوب نویسی پیشیاوی işte efendim Şule Yüksel Şenler vefat kir dilimi pir şevti مرونش دوست خورا havali خورا işte me ev nivisi ev kitap usa çebu راست تجي مثلا günce rojaneci tesirli sertetke bu avayı tıştadı nivisi yani tenene behestente yani jehestente pek nay nivisente دمات تقول كاوكا مكتوب نامه حتى جبو بابي خوش دشنه تاني نجبو بدلاقه حتى اوقاس حزدك في باشي دبيجن عندي نبوسا بمهان بحفتيان هر ساعه جارك نفسيه وسا جميل وفي هواي هات بيرامن اوجه حتى بيرامن بابي خرج نفسيه وكتاب ده هي من بابي خرج نفسيه وقتی من نفسي بابي مچبو تازه بو رحمه خدي işte kete yayını siteyde hatta yayınlanmış bir makaleye uçağı gele meriv mira telefon kirin mesaj avitin gotun tiştekü sen nivisiye dili mecbi işya yani tabii o sene mi diye xura nivisiye mesela yek işte xuşka xura nivisiye havali xura nivisiye işte derleme biye yani çe biye hatiye meydanı باشه یعنی پرانی مثلا ناوروکی دا دما مثلا ما باسکر یا وک گریگور سام ساعت ویرامن جنش که به شیرد به و کیزگه کی مازند به قهرمانی کافکا اری سامسا yani mesela yani prani rahne de ser jana nujen modern و beheviye ne çare zedetir gotnimi ette da çava let baaway ki heavy dedi nefsa tam beravajive ki te namente de mektubin tenda tezetir heviye usa geç tedveci dili xu geç bikin ferah bikin burada pişki neçari heye evet ette pişki ya Kafka'da bunalım heye bunalım yani mesela ona belki xudi naz bikirana daha işte baş çünkü maharet avan heye em nagejne maharet avan ama eğer ona xudi naz bikirana sabravanı daha rindbiya kalamanı daha rindbiya çünkü evna ustad mezinin eğer xude naz bikirana ev sabri bahata hendiri Tolstoy son demi xuda yani xude naz dike uçağı işte daha rindinse yani mesela tabi ev nehirandına mine yeki başka باوکی دنوی بنیره ama işte baş meraşında mesela Balzac eğer xandı bin
vadideki zambak. Ev kitap vakti mi khand mugo evi merki çi nivisiye yani merv tebeci orta resim ekidaye. Yani tnakhuni tnavida digeri u çağı mı digot ki ez kemim. Yani ez çi dinvisim yani tiştê ez dinivisim kême yani. Rastê ew zêdetir ji ber ku berbiçavtir kiriye wek dîmen xweş bi dîwen ciwan dema ku dibêjin gotinê wisa tê berhev bi vî awayî xweştir nivîsandine tê jî dibêjî ji ber vê kêm gote kêmasiyek heye bi vî awayî çawa tê nivîsandiye me berok bidin wêrek piçkî enerjî şika name mektûb jî em dibêjin ya wisa bi gotinan wek adeta demam dibêjin şiîra tê nivîsandin مامۆستەی me bawer nake li têlên sazê de bepsem gotina xwe temam kirin xwe de jê rastî de baş e mektûba we eceba tîjaniye ser çi ye guhêdarî kin çi dibêje mektûba me Teme teme zalime teme Heyran avan çave teme Bejin zirav ru kenam vere Evar bu heviya teme 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 zalime teme Heyran avan çave teme Bejin zirav ru kenam evar bu hebiyateme vere vere rukenam vere çamkenam vere betel edelim çilmisi her dem çavem hesirdi vere rukenam vere çamkenam vere betel edelim çilmisi her dem çavem hesirdi vere Şu içemedim çıkı dil be av dil be dibi ben da teçen sal derbaz bu şıma gületümün birdiki ben da teçen sal derbaz bu şıma leletümün birdiki vere rukenam vere çavkenam vere betel edelim çilmisi her dem çavem hesirdi vere rukenam vere çavkenam vere betel edelim çilmisi her dem çavem hesirdi ay hanaroke çavê me bira her biçirse bikene ya ne sabra rondik jme dur be ya rabbi revci duaya me be esa eko hinil ber ekranê xwe rûniştine bira dayên we jî qebûl be dayên xweş tabî wisa sîne saf û bi dilekî pak ji xwe me got payê pak ji were wisa vî şeklî dayên me yên xweş bi xêr û bereketa vê rojê îşallah qebûl bibe û her tim bira ken li ser rûyê me ne wisa bira beşera me geş be bira rûyê me
yani biken be u devliken bin em. Baş. Jibo çe em zedidir devliken bibin ve ga efulil bermine. Evet. Pirtuka ser zaroka jî te nivîsandiye. Yani peşî wek zarok tiştî wan rojên wisa pir wisa dilê te giran kiribû wan rojan me qedan te dest bi nivîskariye kir paşê te bûyî dê paşê te bûyî çi nevî hatin torun hatin pirtuk ji bo wan bû çi bû acaba ka îja em behsa vê pirtuka ji bo zarokan bikin. Evet, maceracı Efuli. Nevî mi çê bû? Ez pîr bûm. Efuli kiye çi ye? Efuli nevî min e. Navî Efrah, Efrah Şule. Ha Efrah. Efrah kolaylık Arapça. Şule diçirisse wisa şule birqandin. Işık. Ronahi. Ronayi. Dibirqeti. İşte vakti çê bû babî de Kur'anê de xandiye ez ê navê dayînim Efrah. Hem dilê me fireh ve hem her tiştê me zû bira çêbe. Mi jî got şûle yüksel ev ortîka min saya serê wî de heye min pêşiye ez nizan bû yani dindarî işte sergirtirin. Şûle yüksel belki te bihîstiye şûle yüksel ferme uçağı min takip kir kîjan sala 1980. Tabii ev daha peşi mücadele hatiye çebiye. Az 87-85 uçağı idi. Az bu me genç. Hayata xand. Paşi mgo az ji seri xwe bigirim. Ev mücadele ev da kete hapse seva urtika xwe Cumhurbaşkanı avite cezaevi kete hapse piştî Cumhurbaşkanı jî hat Recep Tayyip Erdoğan got sertacê min e cenazewî ser milê wî çû Şûle Yüksel. Ew jî gele yani deyera wî bal me zef mezin bû min got te kurê xwe em navê dayine Şûle jî. Efrah Şûle paşê tabii fikra me deqe pirtika zara tune bû. Yani min nizam bû ez pirtika zara ça binivîsim. Wektî nevî çêbûn min lê nihêrî ew tiştekî zef xweş e. Diya min babê min digotin nevî şirîn e evlada daha pêşiye min jî digot Kaklê gûz e. Evet kaklê gûz e. Wektî diya min diçû ciya zarê birê min xwe re dibir. Dihanî mala me jî zora min diçû min digot diya min çima aha dike. Niha ez zanim diya min çi dibêje. Carna jî diya min dihata ber min digot babê min digot hûn çima aha dikin digot xazî mirin hebiya pîrbîn tune biya. Got xazî gençliğa min bihata pêşiya me mi jê re bigota pîrînî çi mi kir mi tek tek jê re bigota mi digot diya min babê min çima aha dibêjin. Ki gayri ihtiyarî hani dibêjin bê yani fikra merva da o jî hema ez zevirîm min buka xwe re got min got xazî mirin yani qet mi ew ne planlî nebû yani birden devê min deket. Ez zivirim min buka xwe re got min got xazî mirin hebe pîrbîn tune be. Îdî çokî me ez zanim min nabe. Ez bîneberê nînim yani. Yani tecrübe. Meriv çıka sal hilde uçağı hayatı daha zede zane. Vakti meriv zar be dibêje ez mezin bim ez ê dünyayê değişkim. Paşê dibe genç dibe ki vallahi dibe ez ê ew bikim şehrê xwe değişkim. Paşê hinekî mezin dibe dibêje vallahi ez ê diya xwe babê xwe aîla xwe değişkim. Gerçi lokal dibe. Paşê hinek derbas dibe işte tê yaşê me dibêje vallahi ez nikarim kesî değişkim. Ez ancak xwe değişkim. Yani meriv ancak dizbire xwe
gelek nivîskar hemkarên te jî dibêjin pêşî ji xwe meriv xwe biguherîne meriv dünyayê diguherîne. Yani em bereva ji vê yekî pêşî me gotiye em dünyayê nefsa serrast bikin. Na helbikî pêşî me xwe bi kês kirina, me ji xwe fehm kirina, ji derûniya xwe, ji hişmendiya xwe yani bi awayekî din me lê mezekirine. Yani tiştekî aykırı nîne yani meriv wextê wisa tê fikra me ew tiştekî yanlış nîne. Fitret e, sünnetullah e. Yani xwedê te wisa çêkiriye. Tê pêşî bikevî. Tê pêşî bikevî, tê pêşî bigirî, tê pêşî berxwe kevî, paşê tê hêdî hîn bî. Wextê Valla hineke nevêga sêdkin dibêjin ama her gav em ê rasta xwe dê bikevin. na eva Herkes ne bir şansı ne Kemal yani yaş emrê meriva wextê Kemal ve û çaxî tu zanî kî tu tiştekî nizanî. Tu tiştekî nizanî yani teze te hîn dibî îdî. Hani kurma pirsek heye divê wextê genim hişîn be aha dîke. Serî dîke ama wextê çê dibe îdî zamanê hesadê tê serî xar dibe çünkü têr dibe îdî. Tijî dibe. İnsan jî wisa ne. İnsan wextê tecrübe dike hîn dibe îdî dibêje ki ez tiştekî nizanim. Yani teze ez xwe çê dikim yani. Heta were wê qonaxê heta wê erê wê bîrê bibe merveka me hebû doçxa xweş goçxa ez bilind bazem ez qas alçax ketim. Gelek pirî caratê dünya yani ser rûyê dinê pirî caran em wek însan tê serê me. Pandemi sürecî hate serê me yani û çaxî Covid hate serê me nevî me çê serê me çina hatiye serê me xwe dê dilê min te bû bîna min te. Depremê da jî aynı wisa ew sebep bû yani her hayırda bir şer, her şerde bir hayır. Xêr meriv wî şerî de gere xêrê bigere. Depremê de ev kitap deket. Koronayê de jî ew het kitap deketin. Mi got ez nevî xwe durmam. Ew wanê ma ez Ankarê mam. Xwedekirî telefon hebû me carna vedikir nevî xwe min ew dikir. Ne em dişune mal de diketin ne me tişte dikir. Mi got ez nexweşiya xerîb yani zor bû. Meriv saf diçû nexweşxanê xestê meriv mirî derdiket. Aynı wek nexweşiya xerîba bû. Çünkü merivên kar bû ser hevdû da biçûne hatina. Yani ew xas carna ez direvîm diçûme parka malê ya bin malê da polis ez diçûm yani îdî dibehecim malda çare ne ez diçûme wira rûniştim polis hete bal me got tu çi ji dikî wira me got ez hewa hil didim ya here mala xwe de hewa hil de ez wisa berxwe ketim ez hatme mal me got ez çi bikim madem min bîra neviyê xwe kiriye ez ê mi ça xwişka xwe ra işte ew Temmûz sıcağî hişt zarî re hişt mi got ez ê neviyê xwe re jî hatirekî binivîsim. Ez rûniştim pêşî tabii meriv hani projeyekî çêkirine pêşiya çêkirinê meriv gere wî alanî de tişte bixwîne. Araştırmayê çêke. Elhamdülillah niha internet heye. Meriv destê xwe dide cîkî hezar fikir têne. Ez rûniştim nêzinga 5-6 meha ser wî xewîtê min kitabê pirtikê zara xwand. Wele mi em macerecî efûlê nivîsî. Wek efûlî bank lê dikin çawa wisa bertekek nîşanî wedde wisa li we mêzeke çaxa tu divê efûlî yani navê efûlî ça dibe bire dibêje babaanne yani pîroka me efûlî çi ye ez jî dibêjim efûlî aşk e efûlî Karadenizê efûlî sevgilî ye navê sevgilî ye wextê ez diçime fuara jî ew milletê Karadenizê têne bal min dibêje eva navê me ye sevgili demek ya yani aşk demek ya müzik o ala navi neviyim ne navi neviyim ne beden yemeği keşke ki gele delale elhamdülillah oy xwedê bistire 4 saliye ne 4-5 saliye yani em zira dibêjin tê balme dibêje babaanne te eva mira nivîsiye pîroka me eva te mira nivîsiye ez dibêjim eva yateye yani tiştekî xaş bû yayî nevî ji gele begem kir
یایی نبی مرا گفت که سری چیکه مثلا ماجراجی افولی işte توی حج و توی انقره توی استانبول تشتکی اوسا بنویسه برا اکبر işte hem hayatımız geleticiye zar hene nebi hene işte dernek heye dıkhavit maliki fırsat namine yani yazıyor şiira programa elhamdülillah hayata kemine ha heye yani. باشه اللي افولي وگا بریا با پیرا خود که اخ تن افولي تازه ماسي هاتونه برا سبا عیده چون از گل برکتم وا ده هاتن 15 روزه بالممان çun. Yani merve dur keve çıka zor zahmet ezanım yani vega te de bavuzarok te kilyaman tişteki nekaye derek ane le böyle beneviyan rahin ya çaha ko em göhdedin wa وساهرتم دنرخين يعني ديجن تشتكي نكاي هستك نكاي ايكو زانن ايكو دجن İnşallah بي huncu زان bebinin. Huncu bebinin tişteki خاشه. Tuli emel Arapça dibêjin tuli emel. Wextê babê min nehwît salî bû. Em baxça de rûdiniştin darê gele hebûn yani baxçeyim gele mezin bû mervekî dewletlî bû. Rûdinişt got ki ya ez bira bahar be ez işte vî xanî çêkim. Ez dawata nebî xwe bira çêkim. Bira dawata wî jî bibe ez dawata wî bimînim ez zarê wî bimînim. Wisa digot min jî digot yahu ew çi tûlî emel e. Bavê min hatiye nehwêt salî vê çend sala hez dike vê hayatê bimîne. Çima xilas nabe yani yaşama sevincî Tirkî dibêjin hezkirina hayatê. Çima xilas nabe? Ez niha fehm dikim babê xwe. Ez niha fehm dikim. Wî çaxî fehm nekir babê min çi dibêje? Niha ez dibêjim nevî xwe dinhêrim ez dibêjim acaba ez ê daweta wî bibînim. Acaba ez heremê tevî ez ê bibînim. Ew mirak sebrê Tûlî emel ew işte. Tûlî emel yani çi dibêjin Türkçe dibêjin hiç ölmeyecekmiş gibi. Yani qet merun hez nake bimre. Hez kekî hep bibîne. Tûlî emel ew e xwedê emelî salih bide me jî. خودی چه حس کریه او صبر امر بدمه امری باش امری صالح بدمه ماجراجی افولیجی او صداقت ورتی الحمدلله و belki devam ویجی به از هنکی işi خو proje خو kim ve vere naha eğer müsaade ediki devam kim ez helbesta şiira bixwazim جاب جارم به بهنوکم هر خوش کامل نه ویرگول پیوسته باشه افولی بی آوای در کتی و سرانجام افولیشه وسایه جبو زارکان جبو نویا خو نویسیه بی آوایشی جبو زارکان جب کردو که در کتیه بخیره نفس افولی او زارکشی بخوینن باشه مگو امرکی خوش باش yani inşallah ve yani herkesi Rabbin nasip. Amin. İca tabii emreki be hüneri be sanatı nefsa be band işten hoştirin hin hoşter bas be emrime. Elhamdülillah. Em şiire ki txwasın. Şiir beşe şiir etişteki vücü bejim vakti te program xlas kir û çaxî jî ez mesajê bidime hevalê xwe hemcinsî xwe jina re jî ew mesaja min jî bîr neke. Na hep programa me xilas nebûye. Erê projem me yek dîsa heye. Erê. Tarihê de mesela jinê lider, jinê hükümdar, jinê kuvvetlî kê hebe mesela Nene Hatun, Ayşe Şan, jinê mesela dengbêj, jinê hükümdar, jinê yani Osmanliyê da güçlü kê heben me hayata wan berakir. Proje ki wisa çêkir. Ha demin peşte dixwazî ya yani berhe hiç naha yayın edeye yayın evi de ve deke ve xudi heske tabii ki başa yani seva hemcinsê mi ez hez dikim ki bira wiya bixwînin kitabına min heftaya inşallah xudi heske ew jî heta mehekî ve deke ve wextê deket ez wî çaxî dîsa te re bêjim canan gazî mi bike ew tanıtıma wî kitabê bikin baş ez kêf xweş bim şîrekî ça dixwazî şêrekî ya ji dilê te çawa derbas be çawan bêjî fon hazır e
ولا أولي ما حاضرت كن موسيقى مش حاضرت كن لسه شيء شعيرة ما هل بس تام عجبة أجي بفكر مش خلاص جبوت شيء تقول جنين مسا تشد غازي أزويا بخونم تأشق تغازي أنا تغازي تبير أنا كريه أنا ولا بيري أطاك كريه ديامين هجبو ديا خورا أم بشينن نساش خو براني سر دايكان شتى از گله دخونم سوادی خو از حز دکم کی برای کی farklı به از هر پروگرام شیر دیا خود دخونم واه از حز دکم سر دیا خو نویسیه اری سوادی خو نویسیه از حز دکم کی برای کی farklı به اما تچه حز دکی از ویا بخونم كيف أخوي شوا بخازي موسيقى مش حاضرة روبل بروبل تبقى مكاتية وجا وسابلز وسا دتشن بيهف ناس دانة بيهف ناش كينه فازد مديا خوراتشن بيسي از ويا بخون تمام ساتف hazır mı? Annem. Sözler kifayetsizdir seni anlatmaya. Çocukken korktuğumda eteğinin altına saklanırdım. Senin eteğin dünyanın en güvenli yeriydi. Gök gürlerdi bazen. Kardeşlerimle koşar etrafına sığınırdık. Kolların kocaman kanat olurdu. Sarardın hepimizi. Saçlarımı ördüğün günleri ne kadar özlüyorum. Bir bilsen. Bir bilsen kokunu, öfkeni, sevincini, pamuk ellerini. Sahi anne, sen hangi kokuyu kullanıyordun? Çünkü hiç kimse senin gibi kokmuyor. Tandır başında ekmek pişirdiğin günleri anımsarım zaman zaman. Sıcaktan terler dökerdin. Namazın geçmesin diye nasıl da acele ederdin. O gün yemek yapmaya vaktin olmaz diye tandıra patates atardın. Yanına çömlekte mercimek çorbası. 1000 tane sofrada yemek yedim anne. Hiçbiri senin patatesin, çorban gibi değildi. Şimdi dua eden sesin kulaklarımda. Nasihatlerin her zaman aklımda. Gün geçtikçe her halimle sana benziyorum. Öyle diyor kardeşlerim. Hatta annemizi özlediğimizde seni seyrederiz diyorlar anne. Anne, anne. Bazen ruhum uçar, başka diyarlara uçarım. Ama önce senin diyarına uçmak istiyorum. Fırtınalı günde senin olduğun limana sığınmak istiyorum. Bazen korkuyorum çocukluğumdaki gibi. Kocaman da olsa yine de senin eteğinin altına sığınmak istiyorum. Sonra ekmek kokan ellerini öpmek, duanı almak, anneciğim, anneciğim, bir bilsen, tüm annelerde senin yüzünü görüyorum. 10 Mayıs 2012 Fatih İstanbul'da yazdığım deprem, Van depremi sonrasında yazdığım bir şiir. Peru baskin wan, şiiretin wan, çakategor ya, hem bezavi de, khudve şiirim, paşlavi de, akas bu kıymetin daikeme. Yani قولي تقول حقيقة بهنا وان تشتكي عجيب يعني أو بين تدري تجيتنا. Kıskanmış olsa gut. Am çubuğuna ku ne zanım go kince me kırış biye tişte teheye. Müziğu ne zaman ne zanım tişte me nav tişte ekte az gele me hayret kir tiştek hilda bin kir go anne ama bina tetriyeti. Müziğu bina müziğe bina müziğe go anne az bina tenazdikim. Yani de kıymetli ne? Pır pır bir kıymetin. Ay vederi hayvan rond keteci tabi teci wek dey.
Evet. Ayş xo hafta peş meci roja dayıkanı. Ayş ve dere hamu dayıken mezdim de seveye bi kıymet roja ve jinaha ve espiros kim çünkü hafta peş mezinel ve dere bi mezil Diyarbakır bim. Jinaha ve espiros kim şu hanife hevala meci evji bilet. Dibece acaba dayıken çav binin dayıken meyin heyecan binin ve stüdyo el ve dere bir şekilde hamu dayık kıymetline. Rastı. Hamu dayık kıymetline. Ki can beje ez dayıkım ev sebama kıymetliye, değerliye. Çünkü dayıke. Havqa cefa, havqa dikşine. Evet. Uçğas yani mesela balık dedi mi her demi, her serdemi de jî dev û tekliya dev zarukan ama beje hemanet. Çağa tedveci porim çağa kirkezi. Neyse, van gülyen keziyan, meci çağa vsat kirin. U vek mesela tego kartola davetin, yan sobe, yan tenduri. Gelek insan vega çağa lbe helbesete şeirat tevsa gühdane. Vega gotin ya la dayka mer emji mevsat kir, tekliya meci vsaye yan jibi avayı. Yani nevis Zamanı deyeke vakaku. Zamanı deyeke kenandın jiyeke, hesir jiyeke. Hamu insan hesri on aynı renge. Yani ister Kürt ve Türk ve işte Arap ve efendim İngiliz ve Fransız ve hesri insan yeke, deyeke merv uşağı yani zamanı nizam beci femdike. De kıymetli ne? Mesela من چه بگوته او هیجانوی هاته من مبیر کر تداوم که چا در هنر مجی گوی مداد شتکی گو چه بو پشکم چه بو مثلا دست دیا کر از دبیجم کی insan yeke insan kıymetliye yani hesriyan aynı renge hüznavan aynı renge diyavan yeke mesela de kijan zamanı da be kijan memleketi be dile diye yek yani o sebebi em kıymet olan gele bizandın rastım حسرتوان یا بزرگوان جانت ویژن یا جگره ما بربلا بی هر یکی بچی کی دچید و چما زارکم دورام نینه نسا ده پرانی حساب گازنdır دوچن زارکم için her yeki bu ki bu aliye ki din vede için tabi tev herkes pek ciroka xoye le beledvem her tim de bavje muhakkik duqaza le de zedetir duqaza ama bra le dora ve bin zarkin ve gedin ve hesab ya vayi hin kefawan ciye levan rahate حسکرنا دی جبر بیکی مزنه کرم که حتی بیرامم مهجا بیر کر او هیجان دیام حتی بیرامم تاب نورمال بیر کر مرف چما دنویسه yani mesela her مرف نکاره بینویسه هنه مرف ذهن خود دنویسه هنه و مرف خبر ده mesela derdi خو مرم خو خبردان ده بیجه هنه مرف فعالیت خود yani derdi xudu bece mesela beri yani kültüreme de heye evi mesela kefçi hilde cep dayne diyavi veya babi veya huşkavi merve dore femdike ev kefçi çmasa dani işte zamanım ben jini viskare yani az ne karım zeyde haberdim derdi xu bejim kelamı xu bejim az hep nevisi ev neviskari xude medahas kirne و چاقی میگو از چا به ما örnek yani hem cinsimi heye mesela hem jine Kurdin hem memleketi me taşra cerade bejin mesela evvel 5 sene az Ankara'da hayata xud devam dikim az denirim gel fark heye yani ev hakkı vera jinar dinle jina doğuyu da nadın yani vani ev jin xuyu hakkının az çi de bejim ki az denki xu ça bidme hem cinsi xu bidim beistin hu çağı az de bejim az bin bisim
bira bixwînin. Baş. Bira xwe geliştirmişkin, xwe çê bikin. Rastê bi vê armancê bi vê mebestê te hêjî dinivîsî pirtûkata ya dawî jî dîsal ser jinaye newsa ên wisa serkevtê ên ku dengê xwe dane bîhîstin li dinyayê cîhanê yek mînak mesela te bas kiriye wek keybanuyan kralîçeyan Semiramis te ez ez hêca ber te wextî reklam kete min gote te çavî min ma ew saxiyete wî destbend û baznê min Semiramis Babil kraliçe Babil'ye hükümranı Babil'ye Asuriyan Asur işte min ji 500 sal min got ki ev Semiramis keye çane çünkü vanê de Şamran heye Şamran ew got Semiramis dade çekirne gele servan araştırma çekir internette de işte kitap nivisiye İsal mi goti ez tane Semiramis'i binivisim. Paşa meleneri der haqa Semiramis'i de gele meriv kitap nivisine, pirtük nivisine henayji kurgu çekiriye ve yanlış nivisine yani. Mici got tane Semiramis tera menake yani. Ez jene Artemis'i ji binivisim. Gelek baş. On paşa piştevi kebejim yakın ev tariha nezing از هاتم جن عثمانی باشه جن کردا جن جمهوریت است پشتوی مثلا بیشن جن نها وی چاقی ده هاتیه وی دوری ده هاتیه که سبب لیدره هم مثلا جن هنر سبب لیدره سبب بک سبب لیدر نینه اما بال قیمتلیه ما اون پیشنگل برم م پروژه کی اوسا چکر کی چما چکر از محتاجه که تشتی اوسا نیبوم چونکی قلمم هیا الحمدلله پرتکی هیا مگو برای اوا به خدمت یواش سوا جنی مه هم جنسی می رهانه مگو سوا وانی من نویسی سوا خوشگاه خو من نویسی سوا بابی خو من نویسی سوا نوی خو من نویسی میشه گو اواج برای هم جنسی می وان را به خدمت اوی کتابه هتنا دست خو وقتی بیچاره بم وقتی چه بیجم حقی خو هل ندن هدنا دستی خو بیجن اها سمیرامیس هبیه آرتمیس هبیه ننه هاتون هبیه عیشاشان هبیه وانا بخونم بروان را ببه صبر وان را ببه قوت گلک جنین وسا برین حکوم قال کر باس کر وسا ناوقتانه بهستن دیجا دتخوازی به شیوازه خواه نفسا به تارزه که خواه به وی شکلی جات تخوازی بنویسی باشه ایرا مگو خوش کاسیس تبگه باسا کیبانیو سمیرامیس کر کنیا سمیرامیس ناویوشی جا اما بتا لازمش سمیرامیس کر وقتی معرف کتابا yani ولی باز بون کیبانو tamam zaten sad sakine az ketme hindir müteddit yani az ha sakinim megu ama Semiramis hatiye verat ama Semiramis nedit ya çend sal beriye belki 100 sal 20 sal ne kaçıncı yüzyıl Jmiştiram nehemin bu 900 yıl evvel yaşamış ya Semiramis neydi ya ama mesela tura dukhuniya او پورتراویته برشاویته برین همه هفدون آسکرنا بلکه دوی ریه افسانه zaten nevi masiye mesela nevi insan adı bejin yani efsaneye ama mesela işte jineke gele cindiye Melevi de tabi fotoğraf çekirne yani başı fotoğraf resim çekirne Melevi de ev taxi ev nizanım idi bileklik çeheye پوری دریجه چاوی هشینه مگو ولی Artemis o hatiye peşiya mı Semiramis hatiye peşiya mı ya ticaniyat azizi gelek sahibim ya keybanu ti ya esas vantıştan avqatını visan diye ve kraliçe ama iro davya haftede tebuy başa kotul bedere bu jboş bandırate şu gelek spas ama musandın nefsa كيكيمن اما جبو قوتني خوش امجن تخوصا كيف امجن ام جلا güçlüne gele kuvvetline rastlı
geleci zanene. باشه ام قاس بقوتن والله وگا از بفرم اسمانا چما چونکی سمیران biz dibêjin dîrokê wek piştî li ser Dicle û Fratê gelek bajaran şaran ava kiriye paşê biyek kevok li gor efsanê û xuriya çi ye zane işte. ez jî bînerê me vega wek kevok bifrim xatira bixwazim çima endî programa me li vê derê xilas dibe qewlê me qediya êdî li vê derê ez gelek spas ji bo min bebra wextê me xilas jine Kurd zaten hemû jin kijan zimanê kijan irqî ve sevamı gele kıymetliye ama jine Kurdra jine Kurmanc ra dibêjim ki bira xwe çê bikin yani bira li xwe mikatebin bira ji bo ku her pêş tevin bira bixwînin bira aqlê xwe teslimî kesî nekin bira hem zarî xwe re bimine rol model hem çevre xwe re bimine rol model bira çaresiz nebin. خود کسی بیچاره نهیله آمین نچاری برای جمع دور به دیسه از خاطر خوستنا خود دوباره کیم و مالا 1000 جاری آوا دویجم خیلی به موزیک می خاطر باز و این ساخت روزک روزی هاوینه بوم اوین داره خواهینه آجر بردان او دل من شال بلکا چاوهشینه آجر بردان او دل من شال چاوهشینه از دور کتم چاوینته از دور کتم بهناته از دور کتم پورنته وره به تمامه از دور کتم از دور کتم بهناته از دور